Anginibingelele nginamukele yona nge-channel yithi igama kuxolane upastor weningi noma upastor wezwe sikhona la kuyingosi esibe sikulethela yona yabaholi noma abalaphi bendabuko. Thina okwethu ukuhamba sibonane nabalaphi bendabuko sikhulume nabo ngezihloko ezithile noma ngeyinkinga ezithize sifuna ixazululo bese sibuya sikulethela wena ukuthi wena ukwazi na ukuthi uweye option ongaba nawo uma ubhekana naleyo nkinga esuke sikhulume ngayo ukwazi ukuthi ukuphi la ungabalekela khona ngoba esikhathini esiningi uyathola ukuthi abantu babhekana nenkinga uthola ukuthi akazi kahle hle ukuthi le nkinga nayo idalwa yini nokuthi angayisombulula kanjani. So ukukhuluma nabantu abafana nodokotela besintu kuyasiza ukuthi kwenze ukuthi uma ubona ubhekana nenkinga ukwazi ukuthi ubotha maybe le nkinga enginayo inkinga edinga isintu noma inkinga edinga wena uqobo bese uyakwazi ukusuma leyo ndlela leyo. Namhlanje sikhona la eThembisa sivakashele kudokotela Msimango ugedla-ke umngoti ngamakhambi esintu uyakwazi ukuthi ekuhlolele mawufuna ukuthi bagooglishe ekufaka izibuko okupopola uyakwazi futhi-ke akusize ngamakhambi esintu lo osuke ehambelana nesimo sakho uma futhi umuntu odinga ukwelashwa noma umuntu osuke edinga ukusizwa njengendlela ethi ukuvulwa inhlanhla nokunye nje ungakwazi ukuthi umvakashele la eThembisa ukuthi uyafisa ukuthi usizakale noma uyafuna nje ukwazi ngekusasa lakho noma ngempilo yakho nje in general ngabe isemsebenzini isebhizinisini noma isemphakathini nje noma isekhaya uyakwazi ukuthi uze kuyena dokotela asikubingelele. Jabula kakhulu futhi ukubona futhi eminyakeni omusha singena ku-2021 sichubeka nje nalehlelo sizama ukuvula abantu ingqondo sizama kwenda umhlahlandlela sizama ukubonisa ngesintu sakithi ngemvelaphi yethu lathi nesiphuma khona emasikweni kuthi vele kwakudala nje endulo kwakudliwa nathi kukhuthe babe. Ngibonge kakhulu nabo babalandzeli balehlelo ngibonge kakhulu futhi nalaba gcine bafikile kubaba Msimango ukuthi bagcine banabo ngiyabafisela okunhle ukuthi bathole impumelelo konke kwabo kube kuhle mina kethu. Namhlanje na engifuna sikubheke la udaba siyazi ukuthi abantu abaningi ngama-holiday kakhulukazi ama-holiday lawo okhisimusi baye bahambe baye emakhaya beyovakasha emakhaya beyojabula kanye nemindeni yabo. Kodwa abaningi babo uma sebebuyele emuva sebebuyele emisebenzini bebejabula emakhaya uthola ukuthi umuntu ethi efika nje izinto azisahambi kahle mhlawumbe so abasamzwisisa abasamnambisisa abaphathi ngaholethe mhlawumbe ngancishiswa iholo mhlawumbe ngaba ukuthi uyamisa umsebenzini songena amalanga athize noma uyaxoshwa total kodwa kungonakele lutho egcineni thoja akazi ukuthi kwenzakala kanjani ngoba ubeyele emakhaya kumnandi kukuhle wafika wajabula nomndeni wakhe. Ngifuna ukubheka la ukuthi ubungozi bokuthi uma uvakashe emakhaya ungafika udibane nabantu aba-wrong abangakutetisi izinto ezithize ezingafeze kubangele isicwaco nesinyama la uyakhona bungakanani? Bhuti wami bukhulu kakhulu ubungozi obukhona angeke nje ngiyibeke kanje kubalaleli bangilalele kahle. Ungahamba uthi uyekhaya ufike ekhaya impela uNkulunkulu kwenzile nedlozi lakho ukuthi uphumelele maybe bonganamoto uthenga imoto umukana ekhaya ufike ekhaya bajabule kodwa akusibo bonke labo ojabula ukuthi impela nangu umfowethu uqolana uthenga imoto. Ngaba khona nje othize emndenini o abantwana bakhe ukuthi bayazama bayafeyila bayazama akulungi abese athi no man shothi umntwana kamfowethu wenza kakhulu basindlula ngempilo especially nje nasesibuya la endabeni ukuthi sekukhona lokujabula sekuwendiwa amabhrayi kwendiwa amaphathi kuphiwana imali kwenzelana izinto ezinhle esithize kungaba khona maybe oyedwa benenhliziyo embi ahambe aye kumuntu wakhe angaza maybe kuMsimango athi Msimango sewubuyile lo mntwana lo Sathane nginikeze lento yami lesakhuluma ngayo into thize le izodisturba lo muntu indlela yakhe lela baphumelela abantu nesiphumeleli uyangithola futhi then lapho ke ukuthi sometimes loyo mntwana loyo yena ukhulekile emoyeni ujabulile emoyeni uyabapha imali uyabapha uthenga kudla kumbe sometimes abathengela igrocery nje ibonakalayo basuka ukuthi la sibamthiye khona ukuthi sowutohamba lo muntu utofulathela likhaya aye emsebenzini
kuyathathwa babe, angifuni ukukhohlisa mlaleli, angifuni ukunika mampunge lapho. Kuyathathwa imali thite, ufuna uvisisa into eyodwa. So olwalongo ufikile la ekhaya wena wawuspenda unika bona. Sebathi ngamanye amagama siyakubonga usenzele okuhle nangu u200 uthenga ku drink endleleni. Kungenzeka kuleyo 200 rand leyo akusiyona imali. Kuphela kwempilo yakho lapho. Uthi uyafika nala uhlala khona uqala na uqashile. Umastanda gijimise uthole ukuthi hayi wena ini Christmas wahamba umuntu asuke nje esikhaleni uquke nje abe emnyama. Uthi ufika emsebenzini bakutshela ukuthi hayi wendoda mamela la lana ngalindlela njengalesifo lesiphila andasona bathi lana ngalendlela ye COVID-19 sicela ume kancane stand sakubita uthi usubhekile ngalana ufuna ubhadala irent but uthi usubhekile abakubiti ngala imoto ifuna ipetrol awuna petrol yile yamali labakunike yona laphana kamalume wakho kumbe kamzala wakho kumbe kaanti wakho ilunjiwe isebentile kuthi wena kahle kahle la na ufika la Jozi ufuna kuphele konke kwakho. So unje ubeke ukuthi bangakupha nje imali kodwa futhi kokunye kukhona into mhlophe mabe okay uveze bangakupha imali sebayisebenzile ifike idalisa inyama nobumnyama empilweni yakho uvalele izinto zakho kukhona into ngingakupha imali le mali engikupha yona uyisebenze futhi ivale into zami. Kukhona babe lokho ke nje labahlanganiphile impela ubeke idaba elinhle lapho labahlanganiphile na umnika le mali angithi uyikhipha ngesakho isandla yena nafika lapha kuMsimango uwasha lesakhe isandla kuthi lo muntu longinike le mali angifuni empilweni yakhe rest of his life abe nemali ngifuna nje ahlupheke imali ayithole kodwa iphumise kwamaphepha kuvela inkinga efika le mali exactly but usabudgetela ukuthi ufuna uthenga amavili emoto uva bathi umfowenu ushonile ekhaya ufuna ihambe le mali mavile emoto awunayo uthi usanake lokho uva bathi ekhaya kini kushile something levelile ufuna ihambe le mali nawo nomfazi futhi bahlanganiphile labantu abayenda lento lena ngifuna abantu bangilalele kahle nawo nemfati but ayenda le mali ukuthi iphume ngesandla semfati uyoqosha umfati uthi umfati uyamosha umfati kajana ekhaya kubo bakhala ekhaya kubo wathi ekhaya kubo wathi kanti yinto wena labakusebenze ngayo ukuthi siyambona uhlanganiphe kakhulu lo sifuna kumbamba lapha kulomfati wakhe nayiphuma le mali ngalo mama wona injabuleni ayisekho sendlala ngokulwa ndlala ngokugijimisana ndlala ngokukhombana ngemino kodwa isisusa ngilesi wena wafika wakhipha imali ekhathe ekhaya wathi bulala wena wakubhala umgodi wathi imbela wena. Okay. Ngifuna phinde sibheke la ngisakhuluma ngaba abantu abavakashe emakhaya uthola ukuthi kukhona ukuthi uzothi umuntu usesikazwe ingozi uthenga ukuthi ahamba imoto asikazwe imoto noma wacishe nje yaphaphalaza imoto noma iphaphalizile imoto nako lokho kuyenze uthola ukuthi into ihambisana nokuthi mhlawumbe bacaphuna amasondo emoto bawasebenzisa ikhonto enjalo uba ngacaphuna amasondo emoto lawa hamba setshenziswa ukuthi mhlawumbe wena ugcina ungena kwi-car accident noma ugcina ushashwa imoto noma wena wenza iphutha. Kuliqinisele liphelele babe lapho because esikhathini lesiningi abantu ufuna ba-understand nayo into ngidayikhuluma manje. Mavile emoto afana nesicathulo nawusigcokile. Nababuthe wona lamavile emoto babuthe wena qobo lwakho ngoba ama-pedals ale moto anyathola uwe and if batona lamavili ukuthi lama laning emoto angakhona ukubreaka ngongayithenga i-brand new ifrumpa yakho i-Range Rover yakho kumbe inhlobo nje wethi imoto nabasebenzela amavili thina sikubita ngesintu sithi ngumnyuzi kufakwa umnyuzi la kulomhlabathi kuthi le moto la ufika khona high speed ugijima uthi uyabreaka angeke ibambetela nde lama laning akho a control lomnyuzi akabhindi abambele ekudeni ungahamba uyobreaka epalini le robot ngomuntu noma ungabreaka ngemoto yalomunye umuntu futhi lapho base bakushayile ukuthi lona sifuna le ndlela yakhe nathi ubuyele emsebenzini angafiki aphele le ndleleni ajike asidumba buye ekhaya ngoba kade silo sibabona batenda bona nini ubuye nemoto enjanjani nini futhi lo muntu loyo sisikhathi ngeminyaka usebenza kahle uthenga imoto but uyifaka umnyuzi
umnyuzile kahle ligijima lengabhekeki. Asiphethe kanje dokotela nangumuntu mhlawumbe sebayacaphulile amasondo emoto akazi noma sekaphisane ngemali wapha abantu imali abantu abarong abamdlela umona abazohamba bayisebenza noma sebamupha imali esetshenzisiwe ke uyakwazi umuntu onjalo ukuthi mafika kunina uma ngathi uyasukuma njengamanje akasoli lutho asukume mhlawumbe athi anyohlola uyakwazi ukusizakala. Uyasizakala impela baba because nafika la kithi bomsimama yena ngithi lento yakhe isengendeki isase in process isasendleleni ukuthi yonde nasheshe wayivimba wafika la kithi bomsimama ngathi mina laba bemsimama ngitobheka ngempilo yami la ukuthi impilo yami injani angangichazeli ukuthi kumbe ngibheka imoto kumbe sitobona ukuthi hayi wena mani ubuye ekhaya wena ekhaya uhleli nabomzala nabomalume kumbe nabo auntie kukhona laba ngakufiseli lokunhle unjenje kumbe umemile unotuko loshwako bakufake yena kumbe unjenje le moto yakho lonayo ifakwe something ukuthi wena ufuna iphelele endleleni kumbe lesimo sakho senhlanhla yakho sesifasiwe wena uthi na ubuyele emsebenzini utawuqala lo January baba 2021 elinyalo sisebenza isikhathi sisematima abantu ufuna bakulalele kahle lokho ufuna baseshe lokwaqala bokunaba mama ngoba le tifo betinge bovu cover up lapha nebangani bave bakulift nyalo omunye akasabheka omunye ubheka indlela yakhe ukuthi lesimo sakho sempilo sesifasiwe siboshiwe ngilapha selenkinga icala khona ukuthi na ufika kimi is too late ufika nje wena lento seyihleli iarena and naleyo mali maybe ngitayifuna mina ngingumsimango awusasenayo leyo mali kanti nawe indoda bathi induku lenhle liqala phambili ayigcine emuva nawe indoda kumbe ungumake lo wathi usodla likhaya ufuna likhala kuqhubeka before uyoqa nayicala isizini kufanele baba ngibekisela nje balale kahle bodokotela bonke laba sebenza esibhedlela lo bota uqala laba nyalo ngoJanuary la kanze ba off in before bongena emsebenzini baqala baye kulabanye bodokotela inyanga ezilaphi baye labanye bodokotela ukuthi awungicheck ukuthi inhlithiyo yami isashaya kahle ngisebenza ngabantu etheater angifuni ukuthuka amaphapha ama organs asasebenza kahle na so ungafaila lokho ukuthi wena